Joj. Da si lijepo gore. Nije. Sad idu nagradu. Ovo je tu. Radio. Evo tamo što. Jutarnji pisar. Radio. Pronto? Da, je, to je sad novica, ne? Sad nas mogu i vidjeti i čuti. A jeste u direktnome? Da, nutra smo. Jesmo. Ovo je se piknul s kablom u puljka. Na suho. Da. Ko nogometa kad igraju, direktno? Da, direktno. Izravni prenos. To se sad želi uživo. Promišljamo kulturu vožnje s mobitelom. To je Jednom rukom, s drugom rukom, od kisi kad ti ostane oko usta od doručka pa to malo skiraš, a malo prvenima samo voziš. I onda kad se dogodi neko nješra, onda brzo Muriju zovemo, Murija veli tu i mi tamo. Da poslije. I onda mi nazovemo recimo kolegu Dubravac ili Pavlica, već ko je dežurni, i velimo dečki tu i tu je kvaka, brzo ljudima recite. A onda njih dva nisu samo da bi oni u eteru rekli ljudi pazite tu i tu. Onda oni zovu i po bolnicama i ovo i ovo. Normalno, tako se riječeni da onda, ako doznaju ime od dežurnoga, oni vam obavijeste familiju i tako to se sve razgrana do toga da smo posle sa onim koje je imao nesreću prijatelji onda se i djeca rode pa su krstičke pa se pozivamo i tako. Pazi Milja, ovo će biti specijalni, ovo je prilog unutar priloga. Kužiš, zvaće se lik i djelo druga Minje. I onak ti kužiš lakat iz auta, ne, nabije lakat onak i morbitel, u drugoj ruki morbitel. Osoba. Dajte se predstaviti. Ja sam Leva Šefović iz Hrvatske. Pa nekak ste mi se zdebljali i drugčiji ste. Moja koza se promijenila. Zato su mi uzeli titulu. Mi smo Pavle, stric i Minja u sredini. A ovo je profesor Keliš, ovaj tam koji je zapušten. Dajte, Ovo je ko muho, samo vidite. pogledaj profesora Keliša snimite. Tako, gleda u kameru. Tako, Znači organiziramo se u trojke. No, normalno. Pa to je... Evo imam, ja da pitanje stiže pitanje. Dajte snimite molim vas i ovog gospodina koji stišće kavu. Upravo vi to je naš osiguranje radija stoji, jel? Da. I on je brzo pisuari zadužen jer on je najjači. Ne znam samo, zakaj se svi zovu Zvonimir? Stiže pitanje o koncepciji vaše emisije. Koncepcija emisije. Koliko dugo To je ovako, kak je koncepcija. Kultura, politika, poljoprivreda, automobilizam, ja kunem ko vrag, ko pas kunem. A danas ne baš. Zakaj ne bi danas? To te ja pitam. Stari promijenite pip, ne, pip, a? To na policiji, jedan dobar, jedan loš. Znači, on vređa, ja ono nema i kao šatra, a u stvari ga guram. Mi smo ko jedna tvornica, u 6 ujutro ovdje živo, živo je, radi se i to, mislim. Imaš još neke zapitati ili... Uveli ste dječji kutak? Da, volite djecu. Normalno, kad ti ne voliš. Volimo djecu i sami ih posjedujemo. Sami smo vlasni. I sam sam vlasnik. Svoju privatnu djecu, osobnu djecu. Tako je. Čujte, kad vi ne volite? Djecu, da. I on je vlasnik. Pa kako može tamo? I on je vlasnik djeteta. Ja sam na Ostavinskoj sam. A jel? Dobio djecu. Pa dobro. Pozivu, a da vi pređete u Dobro jutro na TV, da se vidi vaša markantnost. Je, znate kaj, ovisi samo koliko bi tala. Skinemo potkošu. To je samo bitno. Skinemo potkošu. Jel bi bilo tala dobro da nikaj, ako se može plet, pušit, podrigivat, prdit, kenjat, sve ovo, kad ide, onda može. To ima to u obrazovnom. Ja imam viziju, I have a dream. Možda se to dogodi za jedno... Možda u drugom ovom stoji. Poštovani voditelji emisije Dobro jutro, evo mi vam želimo isto dobro jutro. Ima li anegdota u vašim emisijama? Nema. To je ozbiljno. Naš život je anegdota. Dobro jutro kad se digne. Meni je uopće bedara o tom govoriti. Koja je poruka, pa? Da vam Bog zdravlja, majka Božja peniz, evo, to bi vam poručili, to vam želimo i to. To vam želimo i da vi želite to drugima. Da, i nama isto, to vi želite isto, i mi vama i to. I onda idemo u nama u Dubrovu, bo tam dobili ove popuste. Nama grama Roma. U talo. U talo, a?
Kad se sve vrti oko toga. Jutarnji pisoar.